Ubwanwa buteretswe nk'imyaka nk'itanu ariko ngenda nyuzamo nkabugabanya nanjye. Imyaka 5 utabwogosha. Kubera iki se uteretse bukaba bwinshi cyane? Ubwanwa nabashaka gukora icyo bita personality. Personality to make a difference to another society. Bakunze inshuti ba televiziyo Ubumuntu Nation, uyu mwanya tubafitiye umuntu noneho wakataraboneka. Nakataraboneka kubera iki? Ni umwarimu w'igiswahili. Swahili ya TZ, Swahili ya sanifu. Leo tuko na mtu mzuri sana, mtu mkubwa mtaalamu, teacher private. Ubu agiye kutwigisha igiswahili cya sanifu, agiye kutwigisha igiswahili. Bantu mufite inyota yo gushaka kumenya igiswahili, kanda subscribe, comment, share, ubundi East Africa ifate umurizo. Karibuni kwenu. Tangiye twibwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Mwalimu ikivuze private. Kubera iki private ni izina cyane ifite bya gisirikare? Private ni izina ryanjye ryanditse mu irangamuntu. Hanyuma rero hari abantu bakwita ngo Muswahili, no kubera iki? Muswahili? Muswahili nuko rimwe na rimwe hari igihe njya mbabwira amagambo y'igiswahili y'ubwenge, rimwe na rimwe bakumva ko ayo magambo hari ikintu yabafashaho. Hanyuma se nk'umuntu ashaka kwiga igiswahili ni irihe jambo yaheraho ubundi? Umuntu utazi igiswahili. Umuntu utazi igiswahili amagambo ahera ku magambo yo hasi, cyane cyane mu byo bita gusuhuzanya. Mamukizi mu giswahili basuhuzanya akeshi na keshi. Nk'aka kanya yenda dufata urugero, uhuye hari uburyo usuhuzanya mu buryo bwa respect, bwo kubaha, hari n'uburyo usuhuzanya mu buryo busanzwe. Urumva uko usuhuza umuntu mungana, uko usuhuza umuntu mukuru kuruta biratandukanye. Umuntu mukuru wamusuhuza usuhuza akakanya usuhuza. Umuntu mukuru kumusuhuza wamwubashye basuhuzanya ngo shikamo. Usubiza ngo iki? Akakusubiza ngo marahaba. Marahaba? Marahaba. Ni nko kukubwira, yenda ntiwafata ururimi ngo uhite uruhindura mu rundi, ariko akeshi na keshi no kuvuga ngo aho nakubwiye ko ari ku muntu mukuru ukuruta. Ariko niba ari umuntu wo mu kigero cyawe, babandi mwirirwa mukina, ntabwo umubwira ngo shikamo. Ushatse uramubwira ngo vipi, mambo, nawe akakubwira ngo poa cyangwa safi. Urumva ko cyane cyane hari indamukanyo ushobora guha umuntu kurusha imyaka n'undi munganya imyaka. Ntabwo wabwira umuntu kurusha imyaka ngo vipi, cyangwa se ngo mambo. Uramubwira shikamo baba, shikamo mama na kadhalika. Ikibazo cy'amatsiko, ubwo bwanwa bwawe kari buni bwinshi cyane, buteretse nk'imyaka ingahe? Ubwanwa buteretswe nk'imyaka nk'itanu ariko ngenda nyuzamo nkabugabanya nanjye. Imyaka 5 utabwogosha. Kubera iki se uteretse bukaba bwinshi cyane? Ubwanwa nabashaka gukora icyo bita personality. Personality to make a difference to another society. Komera nk'umuntu utandukanye n'abandi. Kugira ngo byibuze uko byagenda kose hari identite yawe ushaka gukora. Nkanjye ubwanjye ndi umufotogarafi mu buzima busanzwe. Niba nagufotoye rero bituma, niba najyanye n'umufotogarafi wabwogoshesheje, ashobora kuva mu bukwe bamwibagiwe nabo yafotoye bamwibagiwe. Ariko ngewe bitewe nuko hari icyo bita tofauti mba nakoze, usanga akeshi na keshi wari wese abasha kuba yabika isura yanjye mu mutwe igihe kirekire. Hanyuma rero tugaruke kuri rwa rurimi rw'igiswahili.
Igiswahili ni ururimi ruhuza Afurika. Ubona mu Rwanda Igiswahili kiri ku ruhe rwego? Hari abantu babona umuntu avuga Igiswahili bakamwita umuswahili cyangwa ni umwesikoro, ubibona ute wowe? Igiswahili ni ururimi, ni communication nk'uko bavuga. Baravuga ngo first pillar in development is communication. Ni ukuvuga ngo ikintu bita communication ni icyambere, kuko niba ururimi rw'igiswahili rukoreshwa muri Afurika yose, birasabwa ngo niba ushaka kuba hari ukuntu wakominikana n'abo bantu, cyane cyane dufate nk'urugero nko muri monde twinjiramo, ni monde y'ubucuruzi. Ni monde y'ubucuruzi. Ya monde y'ubucuruzi rero, iyo tuvuze iwacu duvuga hano mu Rwanda. Mu Rwanda tugakuza ururimi rwacu rw'ikinyarwanda muri surface y'u Rwanda. Noneho twagera muri Afurika tugakuza igiswahili. Tugakuza igiswahili kuko nicyo gikora mu bihugu byinshi muri Afurika. Icyo gihe rero reka duhere kuri izo ndimi z'iwacu z'Abanyafurika, uhereye kuri urwo rurimi rwacu mu gihugu cyacu, tukagenda tukambuka tukagera kuri icyo giswahili cya Afurika. Byaba byiza tukongeraho n'izo z'Iburayi, ariko izo z'iwacu twabanje kuziha umwanya wa mbere. Ubwo rero ni ukuvuga ngo communication ikintu ifasha ni kimwe. Communication muri monde yacu turimo ni y'ubucuruzi. Akenshi na kenshi niba uriho ucuruza, uragenda ubashe kuba wavugana n'abo bantu. Kuvugana n'abo bantu rero uravuga ati niba ikinyarwanda nkizi, abiwacu ndabacuruzamo neza, cyangwa se hari ibyo turi buganireho kandi tubyumvikaneho. Wagera kuri icyo giswahili ukavuga ati base umunyafurika aho ari turi bubashe kumvikana. Ubwo rero niyo mpamvu akenshi na kenshi kwiga ururimi rw'igiswahili, nicaye ndatekereza ndavuga uko byagenda kose hari inkunga ngomba gutanga muri ururimi rw'igiswahili. Nubwo rimwe na rimwe ururimi ntawe urumenya rwose, ariko byose umuntu agenda abimenya mu buzima, kuko baravuga ngo definition ya experience, burya definition ya experience na ensemble des erreurs communes. Na ensemble des erreurs communes, no kuvuga ngo bya bindi kugenda ugomba ni ibintu ugomba witreningamo, bino nabyishe bino nzabikosora gute. Uko ugenda rero bivivamo niko hari ibintu byinshi ugenda wikosoramo, ugenda unamenya. Hanyuma akabazo k'ibanga, buri umenye igiswahili bwa mbere wari ufite imyaka ingahe? Umenye ijambo rya mbere ry'igiswahili? Menya ijambo rya mbere ry'igiswahili ndumva nari ifite nk'imyaka nko muri nka 16 gutyo. Hanyuma ijambo rya mbere ry'igiswahili wumvishe mu matwi yawe ni irihe? Ijambo rya mbere ry'igiswahili numvise mu matwi yanjye ni ijambo bita mamukizi. Mamukizi ni ibyo bita salutation cyangwa se greetings mu Cyongereza, indamukanyo. Mamukizi ari nazo zirimo izo ngizo za shikamo, za VP, mambo VP, urumva. Ubuse ntiwaduha nk'umunota umwe ukatwigisha uko baramukanya? Batubwiye shikamo, tubwira na mambo VP. Hari izindi zaba zirimo? Uko basubiza? Nk'ukuntu ushobora yenda nk'ikunze gukoreshwa cyane, yenda nka kuri ushobora kuba wasuhuzanya. Hari n'ukundi kuntu ushobora gukonjiga, kuba wakonjiga ukurikije yenda ubwishi cyangwa ubukeye. Ushobora kuza yenda muri deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier akoresha niba uri usuhuza umuntu ngo hujambo. Hujambo nawe akagusubiza ngo si jambo. Urumva? Ni nko kukubaza ngo sava, akakubwira ngo sava. Narabanya numva bavuga jambo gusa, ujambo niho yivuga ko ngo jambo. Jambo ni nka contract, hari uburyo mu rurimi nanone bamira amagambo cyangwa se bakayakata. Ubwo rero no kuvuga ngo si jambo, ahubwo noneho niba ari bavuze ngo hujambo ni muri sengiriye. Sengiriye ahubwo noneho ukamanuka ukajya mu byo bita muri pluriel.
ari bwo bagenda bavuga ngo hamujambo, kongera ngo hatujambo, hatujambo, hamujambo, hatujambo. Urumva? hanyuma se ko dusuhuzanyije mu gusezeranaho dusezerana ngo iki? Mu gusezeranaho basezeranaho bavuga ngo kwaheri, kwaheri. Kwaheri nari nzi ko ari umuntu cyangwa se kwaheri, cyangwa tutabonana kesho. Mubwira ngo jina lako ni nani? nawe akagusubiza ngo iki? Jina langu ni private. hanyuma ushaka kumubaza ngo utuye he? Namuuliza unaishi wapi? akagusubiza Naishi karibu na Sikoro. hanyuma rero kwiga igiswahili abantu bavuga ko bikomeye, wababwira icyo abantu batekereza ko gikomeye, cyatekereza ko igiswahili atari ururimi mpuzamahanga? Igiswahili ni ururimi mpuzamahanga, ndetse n'i Burayi kiravugwa, muri Amerika barakivuga, Afurika yose, ibihugu byose birakivuga. Ni ukuvuga ngo nta hantu na hatoya wagera ngo usange igiswahili batakivuga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu, igiswahili ntabwo ari ururimi rukomera iyo warushyizeho umwete. Bisaba kubishyiraho umwete, ukabona n'ubikwigisha kandi ubizi kandi ubishoboye, ugasanga rero kandi akabikwigisha neza. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo muri make umuntu atanga icyo afite. hanyuma uri mwarimu w'igiswahili, uyu munsi ururimi rwose rujyana n'imico, hari n'imico y'igiswahili yaba ihari yihariye? Imico njyewe uko nakubwira, igiswahili naragikunze, sinegeze nkunda kuba mu bihugu bikoresha igiswahili, ariko njyewe numvise igiswahili ngikunze cyane. Ubwo numva ko ngomba kugikurikirana nkakiga, ariko muri bike naba nzi nkumva ko nanjye hari abo nabigezaho.